Yeah. Praise the Lord. Ia le tu le ni tu la tatu po kalame. Fa o una o le patato po kalame o le Yesu fa malo long fa malo luatu. Ona o mai singa tuai ona fa la tu tatu po kalame ona ni so fa le tonu o tam fai fa na wi fa le ia tam fai tu na tu tatu po kalame i lungo le tatu page. Ia pe ia le o mo te ia le la tam fai fa la tu pe tatu po kalame. Vi ele tu fa talo fa sama mari su guiso tatu lima tatu fa olo lo fa pe na ona tatu mau waile man via tatu mo fo le ne ya fia fi ma tamo fie na suma le ivan ne yo me lua fes lua suma le ono tonu se aso man via e fi tai fi ngata le ala ai Yesu le wa ai fa me ta le fa e fa fi ta uli tatu te feta ya i le taimi ma le taimi e foi nga le lo le nga tam fai lu wina lu tanga ta pe ta ai le a ma wa alfa tu tanga ta ile tu ile se me fengo e fenga ta ona tala tu spa ile se me fenga ta ile tu ole ne fi afi ole fa poponga ta tu pokala ngale fi fa ma longa mori atu mo oe le nga tole ile lungo le ala ata ale ola fa tu no ya nga ya tu Kingdom TV na sunga le tonu ya Mike Peretta ia ele ngata fu ile ai fatalo fat fu ilo sunga ile faton ile ona feme con kilomita No fu ano fi me ko la. ya la na ile ona o ngai pe ai connecting ni Yeah, no, ngai. e fa maru lua to le kam fa yana i fa na le fa mai se ele o mo ele o connect ia le fa mai fo iso le connect ia ai le mo watu ia ole fa fitau le ia ona o masini o fa penana fa ngaina ai fatalo fa tro so se tasi o fa penana mo ma tatu ko kalamo le su fa marolonga na o ngane ya tata mai ava ia fa so mo o le upole tua ai le ama tin tatu po kalame o le a fa penana te tini tatu si talo ang pa ia ma te bala au mo lo fa unga bala au fo le nga o poto ma na me te tala ina ia wo fiong pa ia a o mai ma to fa ilo ia te ma to wo fiong ia ma to mala mala fo i lau fe au fa so ile taima le taima pa ia tu lo mana i se tasi o fa penan fa lo me nei tu la ia oi fo se tasi fa ma pa anga le nei pokalam ia fa mani te le atu ia te ia anga le ia tu alo fa mia fo i pokalam le tinga te lava ia le nei afia ia ia lo anga le man tu fo lo ona ia o ta ulu Josefa Koki ia fa mo fa nga malanga i nga luenga tu tu fa tu fa penana vala winai o ia anga le ia tu ma ia ilo file mu le ngata o ia to lo fo i no fo ia le to va ai ia lo fange fo ia ngalo fa pena na mau ia fa no anga ono malanga bali mleoti ia fa ma fa ina ile Yesu ile mana le anga pa ia o ila se tasi o ia se mai tinga po se mai fa pena ona a fia itina o ira vol fa ma lo sili o rafa o etama fa ma lo watu tatou ma oe ni pokalame si whaawina fo ili vi inga ia te oe no Yesu amene ia vi ele tuatu e whaatalo whatu o folo whatu taso pokalame ni fiafi o lo whapenana tatou lunga o le lukalum tau pesfulu te ona tatou iai le aso i le aso mafua i le whai mua se o whai upo tolu ia le aso nei ia o anafina le mwhenwha o tata pokalame ono le whaisinga o le tau ia e moko e fo i le internet u whaingata ai fo ona watu tatou pokalame ia le wha o asu nei aso le tatou pokalame ia lo tatou ia ila le lukalum tau pesfulu a lo tatou o wha ngā le whai upo e wha se o le fitu o ngā leo la whapenan tatou mata i nei a fiafi leo la o whaitawina a wato te ave se e te tupe po o se tanga po se vai a wafo i te ufo lo atu i se tasi le ala o le fale tau te uru atu ai i ai
to te mo I fai atu ia manuia le ainga nei pe a fai o iai tangata pe a fai o iai le tangata o le manuia e o atu ia te ia la o tou wha manuia ale ai e toi foi mai ia te o tou i o tou no foi le fale ma ai mai inu mea tou te avane a wae ta tau ona avatu i le whai ngaruenga lona tawi amen o da sanga fua sa tātou whanongonongo ai pe sa tātou whaaso ai le fitu sifurun fitfile Yesu Kiriso e tā lai le whi au pe mua atu ia te ia ai iai male whaupunga whapea Yesu Kiriso ua tele le saito e se sene ai to i titi lau whai ngaruenga ai to wole atu i le ona le sere le whaatoanga pe e onga le sere nei au mai nisi e whapea na ona ngalurue mo le sere ino le saito o le mana onga le iai ona ole whaatinonga o ngaluenga le si ngaka koe fo ia to iai o le whaatinoinga o ngaluenga le o le sere ngor saito i le se ngaluenga e whaatere ngesi o le ngaluenga e whaatere vave pe mo mia ona vave o le mea langa e mo mia iai te so tere o tangata ina ia whaatau nu uina ma whaavave ina ina i mawhai ona vave ngaluenga awana i whaaleanga ina le saito pe timu ia pe nisi fo o meo no a fiai o le ala nga le lei o le mission fo na por tala inga le o le awali ia to features fo mana o fo na o Yesu Kiriso i le uso o le tala inga e mo mia ona fa vavi e lo se tala inga e fa pe na ona fai yanga i le tangata pe fai mea i tangata o ngala le va mai i role le ngata o mana o Yesu Kiriso fai mai i o to vole atu le ona le se ngasa itu po ia e ona harvesting ai iai vai matutu unga ku i tangata ngai po le fitu sa furu nei i le tala inga fai mai awane i tau aveina se ato awane i tau aveina se tupe awane i tau aveina se ato awane e iai ngi spare se e vai amen awa fo ini o tau ofo alo fa atu i le ala o mea ia o mea ia lewa wa whailoa Yesu pe tuu Yesu i loto la wali ia leo e tala i fixe fu leo e tala ono isi ia vaenga o mea e whapenana whaatere ngese ai le tala ino le fina ngalo le atua amen ole mana o le tangata le tupe wa whaanga wa tela tangata wa lata u whaanga ina le swafa o Yesu e sa ilia ia lato oa po te mau ainga almana onga le longo winga a fai o le mea le tono le loto tangata longo winga o le mea le atupu le ngaluenga wale faia ile ngalue mai o le ngangpa ia ai wa faia i man onga tangata wale faia le fina ngalo le ona le au a ua fai le mana onga tangata amen le anga tangata ulonga manga onga tupe ai le petana tu spa ia mai ele le tupe le mafuanga amen ele tupe mafuanga o meleanga le tere nga siega ku fu mo tupe amen ono ka ko wakele ka ku manga o le tupe al menga le fa mai Yesu awange iku avengi kupe lu fa mai awange iku avese ato ore ako le tala no ai le ngata ore ako e ku u yele me ai mo tangata malanga o tangata malanga e yeilanga ako e ku u ye singa sanga fang vai po singa nga areto ore mea le so ani mo ia re ke me aluai e fai e singa fa amalo stino pe mo wai singa malo si ai a fa mai Yesu awangi ko avea nga mea le ngata fo ile o spea po on atoria e ku u yengi lava ko e ka ofia Yesu Kiriso amen ai mai fo ila ia maltala fa mai awani i tau wofo alofa atu i le ala amen o le mele ele o fa sa ina Yesu Kiriso le tala noa a le mele musu a Yesu o le tala noa vale po le mewhanga le kala ngoa ku i tala noa atu i fa mai awangi i ko wofo alofa atu po le whapalanga sa le greeting i le ala o le mele mang o le mana onga o le tala inga le fia le anu
O le tala inga wha avave vave po le tala inga wha tope tope mo mia o nga wha ka moe pe wha matawa sawa le alo le wha. Amen. Ai a whaila e wha atanga tala noa. E ufu alofa. O le mea atupu. O le tele tātou ka ke akulo i se mea. E maua loa se me ngofo alo i ngā. Ia aloa i ala i o tala no. E i ua inga ka e wha surulua. O lai ke sao wha ia i ngā. Ma e kala ngoa ia. Ai le o fa tau uina le pokalame le e te anga i kai mela nga le nga fa ta o fe Yesu le tala no le fo lo fatu e le ko nga o fo lo fa nga le fa pe mai we la kula e la ve tanga tala wala ai la kwa ku pe mela la ko sa le vi ma le fa tau langa amen le ai le tu nga o le mela o le fo lo fa o le sei hai makala ngoa fa ka fa fe lo ai tangata e le o tala noa mai le ofa alofa ofa le o lo lakula ka okur kanga kale awala ngalai mo mia soangi a skipi a e alu no e le o le aka e le o le mena le mai Yesu ole mene mamoli mai Yesu ole fa ole tala noa po le alu le kaimi tala noa ngal fa fi loa ia pe ngal sei hai en ka kia alu amen le angal mana onga tala inga le alu e fa kope pe etchings e mo mio nga fa ke vangi a faila ke la ku malau aku longo winga ye for ke mi ke kape e ngofo i longo winga se i mai fa fo faila fainga malolonga ia faila si moko pe me masani te ngata fainga luenga alu le ske mi le ngata fo ile o le kau packing o lau aku lau aku langa ami fa mai no packet no package amen e tanga tai ave lako carry on amen me ke fa inga le ole e ave lako carry on po me fa o le feo ai ma ave o le vela tupu i mea ia o le alu ai lo kaimi mea ia ai ku ulo focus po ulo le alu o lo mafau po le alu o lo loto i le fe au le ko le mana o ai le Yesu ke wiso e whakau amen anga fa apela le vai kemingi e fa apela mai fo Yesu awangi avea sa ke fong amen awangi avea sa ke fong awa ole vai inga nga fo ile ka ko ye di taimi nei o ke fong ole si mea wasilia tu ona wasilia ku le tangata o fa mo le tangata lan telefon o asola ole tala tu spa ia fa mai ole tupe ole pongai o meleanga ele ole tupe amen ai ma fu mai ono lo mana ole tupe na ma tu sabia wasilia tu la ile kai milan nei ai ba ai ngai ai excuse me al kai milan ngai wale fa pongai le tupe ke ngai au fa pongai ke fongi amen e silia ku le mang e silia tu tangata o nga silia ko fa alu aku lo nga taimi le Facebook mai si tu langa o pokalame ia mai lunga ma fa vale ina ina ma fa tangata o ka alonga o me o live mai fa vale mai ai lunga o telefon o nga alu ilo longa ma fa ai makua i ka kia ia ona tiute fai mana ngā luenga whaatino. Amen? O le whakaika inga, e sili ako ngā kā ua le si tangata lan telefoni na ilolon to o lua. E sili ako fo i leska ngaka o na tā ua langa telefongi na ilolon ngā ka li i malo nā whawhingi. Amen? Aile o le mafua angana nā, e mafua mai, ono le loko ua whapenana pa pi i le telefongi a tipt. Ua le mawhai ei o ngā avese inga, a ia ka kou malama o nisi o vaenga o lo ngā lue mai e ti Apollo e ngā o ia o ka kou mawhauwhau. Amen? O ngā o ia o ka kou loko. O le tala tuspa ia, whai mai, a waki awa o ngai kua se lua, e ngai ke alofa i le kasi, ai ke ika i le tasi. Amen? O le mea ngang whai mai, e mea ngai lakur kupe, lakur kau langa i tutonu o le falsa, whai mai Yesu, o le aka o ainga, whai mai, o le aka o kai sala. O le aka o kai sala. Sisa. Amen. Fa mai lo le kala mai ave me ya kai sala, ave me kai sala ya kai sala, avo me le atua.
ele mai aunge ko au ngi atua se lua langa fa me ke alo faile tas ai ke ika le kas ole ala mana onga ku a ko alo ma fau ku a ko alo loko ile me o vala awina ai oe amen pero kilo fa ya kula fa le nga ina telefoni a ole loto tangata o ia fa mo ina telefoni ai lo na vala awina ma me fa nga ina ngai lo ole ele o fa pe te fa le nga ina le fa nga ina le telefoni te mine lo fa ngo fie ai i fa nau o na su le ngata i lea o so ka inga o pokalame seki ai ma so ta ai ma ista ngata fa fa ngo fie ai pe fa ai kiki o no telefoni o le wa ma fa ir telefoni o fa la kiki le lang amen o le telefoni le o ma fa ona ia fa la titina le langi ma le kemi on ka ko fiola ia sola ka se ke le lang sa le mafai o nga e ilo inga Amerika, New Zealand, Australia, e mamao ai lo mafau e ke le mamalama i foi. Peitai, ole iai o mea i ole technology, po le tenkolosi. O i le uma a mai i ko kongu le larolangi. Ua se wa tiny, wala i kiki a. E fai ngō fia nga e su e kongo New Zealand. E fai ngō fia nga e mamalama i kongo Australia. E fai ngō fia nga e alu ke sets kongo Amerika. O hafo ia mea o nga. E fai ngō fia nga e sa ili ai. O nga wala i kikir se o manga leu iai ono le ngā o le mena ken kolosi. Ai peitai. Ole a fianga o le mawhawhorta ngata ma le mewa i wha momo ina. O i ngā le ave ese mai iai. O lo ngā o iai e ti a polo le mawhawhorta ngata ma le una wha momo. Amen. Kelo fangau, ata alungi ka alonga ia mai lungo le telefon. E po a koa pe aso a koa le se fe au fa tino ina. Ona wanga o ia ki a polo ma fau malonga kaimi a koa i mea ia. Ai ua ele o lo e kama kiki. O lai last ka ia. Ele o yeise mea ka ua ele o yeise mea o ngā mo ia. For the future, o mo longa mo ngai. Ele o yeise fa moe. Amen. Ele o yeise fa moe langa o missionary ki Apollo sa fa joki nga oi ma fa umakia lenga oi le kai fa umakia o nga mafau o nga bokololo nga mafau ka ile pokalame le a o le mesili aku wa ave seinga ma ile ola amen o le filifilinga e ka kaunga ia maole ola a o ka pe a ko e pokalame ia wale ai yeise ona fa ata wa ina o lona mal awina amen. O le peila le kala le ataniel, me tala ataniel fa mai. Mo fe kamo e ai, le lalu lang. Wa tupu tele le ata mai. So le la ke ye le mai ke mer kupu kelo le mai. Wa ka ko ye kongo ke me me ataniel fa mai. Wa tupu tele le ata mai alma ngai ala e kupu kelo le mai. But o le ye mane me kua fa mai tala atanielu. E tupu tele ai male anga sala. O ngor ke le fongi man mele pe o fa ya ko ile wa ku mai ko kongo le la lang o fa la kiki la lang. O i le wanga luai, o i le wale i se me ka o le fellowship. Wa kaule maua se me ka o le mafuta. Amen. Ua o ai le unga li, wale mawhai ang koe kalangoa, angong pengo ngofo whaakasia, e focus ka nga kailang kelefongi, focus le silang kelefongi, e le ai se me tau futale noa. A sa wale a kali, a lai wha ala velave le a kali i le whaingalo kelefongi. E au nga e whasia lo kali polo a fine, e sea, langa loa whao e kelefongi nea lo keni. Ai le ngata fo ila lea, o poka lame le ko kongo le kelefongi, le wanga lue me ki a pol, fa me lo le tala tuspa ia. Tupu tele ai male, anga sana. Amen. Ke ai ai nga. Tele ai wa mio le anga. Tupu ai le anga sala. Fa mua ai le mele ke kaunga fa mua. Ai ave ese mai mo kaku loko kali kongo le ku po kaku commitment. Le kaku so ka inga male ku po kaku au nganga ile ku. E ma fire kelefongi o nga kam ave ese mai. Ai le fa pela fa ku e ave ese mai. Ono le tangata wo ia fa mo inga me ia. Ai a fa yo oe ma o tangata o le kali kongo fa ngale le me le. Le ata mai le fa mai Yesu Kristo fa mai le tua tupu tele le mai e fa alu ele upo le tua e fa so ai fio nga le tua e ke share ko ile si e ke va ai ku kanga kala ma fatia nga e ku wala lo le ale ale me ro fa ke mi o lungo pokala me ia
wa fasi e lesi. Amen. Facebook wa fasi e lesi. Upu matala la lafo fa maulunga fa sawisili e ku ua lana tamali anga o lesi tangata e mai se ako sko inga o fa alo makua mai. Amen. Ese ya longa lo ngalue mai le lo leanga. Amen. A o mea fo ia le wa au mai ai le feita nga i ma le femisa i ma le fetuia le. Amen. O i lo sa ile le ska ngaka le me fasi le ska ngaka ma tu ye le ska ngaka aya ele o le manga onga le atua ele o le mana onga le atua me tala Yesu Kristo lunga sa taru mai ia o tou fe alfani ia o kou fe alfani o le mana onga nga o le akua so si tangata i loa le atua ma malama i le atua ma tali tonu ya Yesu Kristo o le mea le manga o ai fe alfani. Amen. Le ngata e fe alfani a ia le ola e le poto o le poto mai le atua me le poto e mama ia o le poko le ke lo ai e malama ai i mea ia e le o le lenga whaonga aina lo kaimi e ke malama ai o le mea le ka kaunga e wha ke alu ai e le mea le kaunga e makamaka ai e le mea le e taunga ku o le mea le e kaunga e makamaka ai. Amen. Ke le apps a o mea ia le wanga o ia i ni tupulanga le ke mingai na o ye sa tani tupulanga le ke mingai o apps wo mai wala ko downloadinga o ngala le wanga o ye la ko mafau fa ma fia ai wala ko wo ma ka mafai. Amen. Ne wo ai lungal pokalam le wo i pokalam e fa pe AI wo fa ngai le masingi. Amen. Fa ngai le masingi wo saul masingi pe stangata va ai le ku ako me ia po le ale mele ngalu e mai ai. Amen. Po se nganga le leile ngalu e mai ku o le AI po se nganga fa alave lave. Amen. Ai ni tele mo mi ai o mo mi ya un ka ku malama ai se le anga o ma wo umang fa mai Yesu Kristo a fa yo ke alu nga ona o mai le o soani who's that helper o ai left so soani o le nganga pa ia o le nganga la le fa mai o le nganga le nga ke fa ko winga o e ke fa ama lama ya ke o e fa i loa ya ke o e kai inga o e so soani ke o ngisi mele ma fa yo nga umang fa ama lama mai e fa ama lama e le so soani le a ai le o le nganga pa ia. Amen. Wo ba ma o ka ko poko la mele o nga lo ke kala o nga anga fa pe ono lo ke fa yaku anga fa pe e yen telefon ile ke mi le e fa sa fo e sur ke fo. Amen. E sea over Facebook over le Instagram over le PUBG. Amen. Ia mai si ko nga apps nga wo ye e le te tau ona whaonga o wa whapena ona alu e ke lo ke mo tanga o ke siano ai ke le apps le ele ko fa ko fa sa alu makamaka le met tau ona makamaka a fa mai mau lo kai misi mere o nga o ye ki apolo tato ten. Amen. O mana o ngol mission le apolo mission ne a Yesu Kristo fa vavi fa mai awangi a basic ako awangi e bese kupe awangi e vengse e vai awa fo e ke o folofa o le mana onga a ko nga le ka mo fa Yesu e mo moli mai awangi fa alave le veina le ngalue ono le ngalue nga le o ka la po le mission nga le o e fai o le me o le e mo mia nga fa avave a o le me le ke manga o Yesu se experience pese i loa tanga tala o le kangaka le o ngar fe au o le tangata le o ngal fe au le ka mole o ngal fe au le ka mole o le proclaiminga po le tala ina o le malo le atua proclaiming of the kingdom of God o le kala inga o le malo o le atua e leo se malo se kangaka e leo se malo Amerika e leo se malo Lucia po se malo sainga no the kingdom of God o le malo le atua o le malo le atua God o ia e wha moe i aiso stangata e tari tonu ia te ia. A o le mea ngā le ka mga o Yesu Keriso e kuu i loko la wali ia o le kala ingo le malo lea
e whaamoemoe kasi i le provision ale akua kanga kaionga le malo, the king of the kingdom o le tupu o le malo lea. Amen. Le anga le kupu o le malo lea e le aise mea e mativa ai o ia na me tavita pa mai o le leo isa wa elu e le tuli moe ia e le moe lava e le mativa foi o ia. Amen. Nga ke ave o le mea e iei va mua o te oto ai na te wha fo isia mai lo wanganga. Amen. O sa afinga ia tavita ona wa ia malama i le atua lea po le tupu lea o le malo lea le whaakonga Yesu Kristo whamai o e whairikala inga awangi e vese kupe awangi e vese ako awangi ise e vai awa fo i ko wa folofa o ngai mo mia o whaakere vave nga luenga a o tu atu ia koulo ai tangata le ona nga luenga o ia lea nga ke sapala inga oi. Amen. O ia lea nga ke providinga mea ngai ke mo mia. Amen. O ile linga whaka mga o Yesu se i whaai loa le au tālai e le ai se me maktiva ai le tangata tālai. Amen. Le anga alanga kako makiva ka kongi ala au kālai o ngai ese le kako whaamua ese o kako le kako first priority. Amen. Isi kaimi kako ki whaamua le tupe isi kaimi kako ki whaamua kako ainga isi kaimi kako whaamua ai mea u kako mopo kako langona ai ku ai le fe au lea po le mana onga o le akua o tangata tala ka la ile malo le tua. Amen. O le tala tu spa ia e leo se mea whaalea o ngalo tauti ngā i le tua. Amen. Fa mai e leo se mea whaalea o ngā o le ale mea wa e ngalue o le ale mea le tute wa e wha ngā ai o e le tua awangi e ma fauwina awangi e popole e vale soutaui. Amen. Awani o tātou ma fau e vale so tātou tau. O le tala tus pa i whai mai e whaitauina lau e o fo ia i se ipu vai e ave mo le e suafa o Yesu whai mai e tauia. Amen. Whai mai nga ke whai kauia inga le ulu lai tala noa i le ano noa i e le mawhai o mea e le mawhai e le tangata o na whaitauina ai whai mai e sila fia e le atua. Tala noa i le povai whai mea te ave ina le soo ono le suafa o Yesu tala noa i se mea kaungo fia. Amen. A e avea se povai le tangata e le mawhai o le mea ke maua i so se mea e le ka walu i sau kupe. Amen. Ngalo loa kwa ki mai le povai mo moli i ai laku wasu mai kokong i le lingi mai musa isa ave i ai ave mai o le avenga nga le povai le isa ngaluenga kele i ai. It's a very cheap o se mea sili nga kaungofie ai fai mai le tala tu spa ia e tau ia ai oi. Amen. Wa ko va aina i le akua le e onga kala inga le o le mana onga nga Yesu se i loa se i wha malama i mawhau le au tālai o le akua le onga fe au lea o le tangata le onga le misiona i le ai se mea e mativa ai o ia ai ku aku a koa lo whaalangolongo manga ku aku a koa lo te tununga tu atu a toa o manga onga ia ke ia ai kango o ia se sapalai oi. Amen. Ngai ai le upu Jehovah Jireh o le atua au mai. Mai le lea yo se mea e mawhai e le akua o ngā whoa i atu oi. Ai ke roa tala tu sipa ia alang kako le mau wha mai longo masao salo kako o kako masao salo. Wha mai nei manatu tangata masao salo ngā ke maua se mea mai le atua. Mai whakusa o ia e pei o le pe au ngā o le mea kawhea solo a e le ise mea tū mamau ai. Amen. O le mana onga ngā o Yesu Keriso o tangata tālai.
whaakua ia ke ia, whaamoe ia ke ia, o ame whai man whaamaoni maluenga. Sau le tu e tau. Amen. E whai poe whaanga i ere, he poe fitu. Ia o tonu nofu. Ia whaumako whai poe ongo. Pe a whai o iai tangata le manuia. A me ato watu le whale, to te mua i whai atu ia manuia le ainga nei. Whai poe lima. Pe a whai o iai le tangata le manuia. E o atu ia te ia lo o tau wha manuia. Amen. O mea ia o wha sa le ako sa le kupe sa le se e vai, au ni spe se e vai. Awa fo inge ko wo folo fa. Ai whai mai lola ia. Once ko ke entai le whale le ainga le. Mai ngo ko wha manuia lo lea. A whai o le ieri ka ngako le manuia. E manuia le ainga lea. O le ala wingo le tala lea. A luaku ko kala inga. A luaku ko kala inga ko le ainga lea. Ai ko wha manuia ku iai. Whai mai le tala tus pa ia. O ka ngaka le ko kongu i ao ngā tala. A whai inga ke kali ia ina le tala inga. O ka ngaka ngā o le manuia. Amen. Alu wakur kala inga pe leo wakur ko fikse fulu lea maulu fale si fale si ainga o na tala ia kula kala inga ai kalia le tangata lea fa melo le tala tus pa ia o le tangata lea e fai mafa amanu yanga i ainga lea e wako ai le manguia i tutono le ainga lea ai a fai ele ai ele pa ufua le manuia. Amen. Lo ainga o le upo le tua mafionga pa ia le tua o le manuia e sili o na sau tualasi. Amen. O le upu le manuia. E sau ma le upu peace. Po le sau ma le upu salam ili wha e ngana e peru. Amen. O le manga o le winga le upu salam le ngata le well-being a o le blessing po o le prosperity and peace. O mea wala ngā le wha mei e Yesu a ko wako la iei le kakara manguia le ngata ia ko wha amalo ka kalo moe ma mai ia iei le wha amalo longa akoa e iei le manguia ka konga le ainga lea ma ia iei le file mu i to tono le ainga lea. Amen. O le mea ngā le manga o Yesu ai le iyo o aku le misionga ai le ilu aku Yesu o le ufa mua mua so o ia ua whaingo fie o natalia e tangata le whi au mori. Amen. Praise the Lord. O ngala le kau o mai au le fiafi. Fa mai Yesu ako wo. Awangi ave se ako awangi ave se kupe awangi e ave ko pe se vai. Awo fo ini to wo folo fatu. Ai ako wa. Io ko fa mangia ko le ai ngane. A fai o ye tanga to le manuia. O ka ngakanga e fa pena ona avaku yai o tangata na e a fuai manuia le mo molia ko le au soi. Amen. Lo ainga o le au mo o le fiafine le al meu fa ngai o le a fo le vala wino lo tangata le a fo le vala wino lo tangata o le a fo le ngal wenga lo e ngaluea ia e loina ma e mamana o lo mana onga o le mana onga o le tatu atua po le tatu li o Yesu Kristo mo o le taimi mo tu lata taimi mo vave le taimi mo kako va ai fa tau nuina le telo mea. Amen. Mo tatu va ai wa telo fa tau nuina ia mea le tala no me fio pa ia le tu ala mo luenga ala mo luenga mo kako ka o tau o le tatu fa sa vali pe fa ta mo e ngal luenga le tu ile ka won ko fa ko pe fa pe ti le ngal luenga le tu ma le upo le tu ma le folflaina ma le tala ina o fina ngalo le tu la wo o le ke me tatu e kawai ia ona fa ka mo e pe fa alu le ato fa sa le upo le tu ia ma le kala ingo la fio pa ia le tu ko ungi si mea. Amen. Fa me ungi ko o folo fa tu la wing tu u tala no vale tu u tala no ni si mea. Amen. Ai wo ka un focus ile upo le tu ma le tala ino le malo le tu. Amen. O angi spokalame e fa pena ona tia eltino ka kia nga me a wo ke mi ka ko ki fa ka mo e ai ono le malo le tu o loto tangata. Amen. O le anganga tangata ia fa sawina ia liu lo loto tangata ia liu sua vai lo ko malo ia ai ona talia Yesu e fai mali i fa ona. Amen.
ai ol mana onga nga ia mawale langi ma le ola e whao. Amen. A fai foi fa mai a fai foi ai ko waku ai kalia inga kala inga. Ku u ia man. Amen. Ke roka ko ko. Ole atu o man. La foi se nea ngai ke manga o ye. La foi se mea ngai ke nau ye lo to a fai foi o tanga tala. A fai foi o tanga talo fa penana nga fa au ngai le atu. Awane e manatu o se mea fa alia ngalu te tinga le atu. No. O lo se sila fofonga o le atua. O lo malama le leile atua. Ia te oe mauti te whaatini. Amen. E le pongi sa fofonga o le atua. E malama le atua. I o tiute maunga ruenga. O au whaatinonga. O lo loto. E malama le atua. Amen. E le aise afo pa ule ele. E au noa ma le sila whaka. Lo ainga. Uso. Tama. Tina. O ila tau ta ua o au na le tua po ila tau o whaanga ina o whanau le tua ma o lo o whaatino nino tiute mole ma lo le tua ele vale o tatu o lo o le tua le tau a o le mana onga ia kako whaia le ngalue ngai peo na whaatino ma whapenana polo ina e le tua tātou te whaia mō lona malo. Amen. I whamanu atu le tua mo oile nei afiafi. Alo whātu, whamanu atu la fo isi upu la fo isi whaasoa le nei afiafi. I whamanu atele le atua manga le lei atu le atua pai atu le atua ia te oe. Ta mā ia o lau upu pa penana pai atu roto. Ia mātu langona ina le tā ua o le tangata tā lai. Ma ia mātu whaalongo foi i poka lame ma mewa e au maia e whaasa vali e le tala i. So ani mai lo mātou vai vai. Ia talia fo ilo mātou whataua. A e a o mai oe le atua i me whai e ona mātou whai au. Pa i atu se loto whapena ona mawhatia ni nea fiafi. Whamanui atu oe i owa sa loma oe i se uso, i se toa fine, i se ta maa, se tinari nea fiafi. Ia iai lo manuia. Ia tu inatu lo manuia i lunga ia te rātou. Le fai foi la tau ma wha manuianga le atua. I to tonu o la tau ai. Tātou mo oe se i wha mai eina. Ne ia so man nea fiafi. Anga le lei foi pokalami wha ngā solo mai tama. Di ia o Yesu. Amene ma amene. Ia tātou pokalami na o le Yesu wha malonga mori atu mo oe le ne. Tai au se aso taimia tai au lo tu la e ono le tu la o sa tai au wha pena ona tonu la le sa pokalami a tai au ona o tai au wha pena na wha tino i nai le pepo stadia le kalesia. Ia fa pe e mafai ona awa ia tu iai mo mafo angal nai le mafai ona fa o ina te tatu pukalame o Yesu fa malolonga ia tatu ia tatu te fa awa tu las fareli pe au le anga le mena lo fa le tua tatu pukalame na fa mania tele atu le tua ono Yesu amen amen to God be the glory forever and ever amen.